Od života do kolone. Početak 90-ih, prostor današnje Hrvatske, raspad Jugoslavije, rat, progon. Ovo je priča o srpskom narodu koji je na tom prostoru živio vijekovima i o vremenu u kojem dolazi do egzodusa. Ali ova priča ne počinje tada. Ona ima svoj kontinuitet od iskustva Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj preko političkih procesa tokom 70-ih do trenutka kada se ta pitanja ponovo otvaraju početkom 90-ih godina. Gost podcasta Otadžbina je Krsta Žarković, predsjednik Udruženja Srba protjeranih iz Zapadne Slavonije, nekadašnji komandant specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Krajine, pomoćnik ministra i poslanik te bivši predsjednik Udruženja boraca Republike Srpske Krajine u periodu od 92. do 95. godine. Razgovaramo o raspadu poretka, o odlukama koje su određivale tog događaja i o ishodu koji je doveo do progona i egzodusa Srba. Ovo nije samo priča o onome što se desilo, nego o onome što i danas traje. Gospodine Žarkoviću, dobar vam dan i dobrodošli u Otadžbinu. Hvala vam, dobar dan. Kada govorimo o ovom prostoru, pa evo i onom posljednje što nas je negdje zakovalo za ekran serija Tvrđava, pa i roman Martin Udio po kojem je Nacionalni teatar Republike Srpske priredio predstavu, nekako čini se da su to slični likovi sa istom pričom u različitom vremenu. I nije to slučaj samo kada je riječ o umjetnosti. Tako je u istorijskim krugovima, među istraživačima, među političkim i diplomatskim krugovima i konstantno se negdje nameće ta teza zašto se priča ponavlja i gdje ona zapravo počinje. Da li počinje 90-ih ili mnogo ranije? Pa svakako da ova priča kada su u pitanju Srbi iz Hrvatske počinje davno, jako davno, u suštini dok je film, kako vi kažete, Tvrđava, na neki način predočila javnosti neka dešavanja koja su umjetnički oslikana i prikazana na ekranu. Naravno da u samoj toj filmu Tvrđava nažalost ima mnogo istine i naravno nekih radnji koji da bi činili cjelinu i nisu baš takvi. Međutim, tragedija i strah koji izaziva sam pomisao na stvaranje toga filma je istina o Srbima iz Hrvatske. Srbi iz Hrvatske su živjeli u strahu zadnjih 100 i više godina. Srbi u Hrvatskoj su doživjeli takav jedan problem, ako imamo podatak iz Austro-Ugarskog carstva da je 1846. živjelo 2 miliona i 683 Srbina na prostoru sadašnje Republike Hrvatske, a po popisu zavoda iz Zagreba 2021. da živi 123.000, tačnije 3,2%. Od tih 3,2% najmanje 1/3 su Srbi koji imaju dokumenta Hrvatske, a ne žive tamo, što znači da je taj podatak netačan i da negdje svega oko 2% danas živi. Nažalost, u ovom periodu unazad tih 173 godine, 200, niko nije pitao gdje su nestali ta 2,5 miliona ljudi. Ponavljam, ako nas 1846. po zvaničnim podacima Austrijskog carstva bilo 2 miliona i 643, a sada po popisu Zavoda za statistiku Zagreba 123.000, potpuno je matematički jasno da jedan narod u nepuna 2 vijeka je potpuno nestao sa ovoga prostora. Brojke nisu nešto što je popularno u ovakvim pričama, ali svakako slikovito i na najbolji način prikazuju zapravo kretanje srpskog stanovništva. Pa upravo tako, ali zanimljivo je da današnje društvo, demokratsko društvo, kako Europa, tako i ovi prostori, uopšte ne pitaju gdje je nestalo i šta se desilo sa tih 2,5 miliona ljudi. To je jedan ovako podatak koji nas, koji smo učestvovali u ovoj priči od 1991. godine, i sam nas iznenađuje, jer znam da nas po popisu iz 1991. godine bilo 586.300, s tim da je 176.000 bilo ostalih. Ostali su bili također Srbi koji su pisali kao Jugoslaveni, jer tad smo živjeli i bila je ta zakonska mogućnost da se izjasnimo ili smo Srbi, Hrvati, odnosno Jugoslaveni. Što znači da nas u Hrvatskoj do 1991. živjelo negdje oko 780.000 Srba, a danas je tamo po popisu 123, tačnije negdje oko 90.000. Veoma mali procenat. Tako je. I niko u periodu, nijedan istoričar ili netko nije dao odgovor šta se to stvarno desilo.
Tako je. Reći ću da je na tim prostorima svaki 50 godina vođen rat. Pa možda i tu ima neki određeni odgovor šta se dešavalo na tim prostorima. Također, na prostorima Hrvatske gdje je bilo većinsko srpsko stanovništvo, niti jedan muški nasljednik nije naslijedio kuću i imovinu. Znači, svih 50 godina svaki put je paljeno. Znači da praktički kad ulazimo u priču o 1991. godini, istorijski gledano, Srbi su u suštini i 1991. godine osjećali se strah, bojazno za svoj život, za sigurnost svoje porodice, računajući, znajući šta se desilo 1941. godine. To hoću da vas pitam, da se vratimo zapravo i na taj period kolektivnog srpskog stradanja, kolektivne srpske traume, period nezavisne države Hrvatske, stradanja u koncentracionom sistemu logora Jasenovac. Koliko se ta trauma preslikavala na kasnije decenije u kojima će se naći srpski narod na ovom prostoru? Evo reći samo još prethodno jedan podatak, kad sam pričao o broju nestalih Srba sa tih prostora, da se Srbi došli na te prostore najviše u 16. vijeku i dobili su tu samostalnost kroz formiranje vojne krajine, tačnije bili su graničari između Turskoga i Habsburške monarhije, kasnije Austro-Ugarske kad je ugašena vojna krajina. Gašenje vojne krajine, formiranju krajine Srba, Hrvata i Srbi u stvari prvi put doživaju jednu strahovladu ili jednostavno se plašili za svoju neku budućnost. Prvi put su ostali bez svoje teritorije, bez svoje nadležnosti, znači da su tad bili i kmetovi i tako dalje. Kad se vratimo na 1941. godinu, odnosno gdje generacija kojoj ja pripadam dobro je poznaje, iako u zadnjih 30 godina sve više razumijem onu narodnu izroku pobjednik piše istoriju. I to se desilo naravno 1941. 1945. Tačno je da je 1941. godine na tim prostorima nekadašnje vojne krajine ili 1991. Republike Srpske krajine boravilo većinsko srpsko stanovništvo i tada se dešavalo da prosto dolaskom Ante Pavelića na vlast, odnosno Hitlera i fašističke tvorevine, nazvane takozvane Nezavisna država Hrvatska, je došlo do masovnog protjerivanja Srba sa tih prostora, ali na način da prosto neki tamo komšija Hrvat koji je bio samac u jednom selu s nekom puškom dođe i cijelo selo protjera pre svega u sabirne centre tipa Tenja i nakon toga preseljenje u Jasenovac i pogubljenje. Da li su na tim prostorima Srbi imali zaštitu? Nisu imali zaštitu sve do negdje 1943. godine kad su paliko te partizanske jedinice pomalo organizovale i NDH doživjela lagano slabila. Znajući u kraju gdje sam ja rođen, to je Slavonija, ne postoji odrastao čovjek koji ima dedu. Znači ja ne sjećam se ne samo ja, nego nitko tamo nije imao dedu. Znači svi su oni pobijeni 1941. druge godine ili protjerani Jasenovac ili pobijeni tokom vođena borbenih dejstava. Da se ne bi ta sudbina desila, upravo ta 1941. Također ja pripadam generaciji koji se sjeća i 1971. To je takozvani mas pokret. Takozvano Hrvatsko proljeće. Hrvatsko proljeće, gdje je Savka Kučan-Dačević, koja je bila tada predsjednik Centralnog komiteta, i Mika Tripalo, predsjednik Sabora Hrvatske, gdje su organizovali se na isti način kao što je to učinio Ante Pavelić 1941. odnosno Franjo Tuđman pokušao 1991. godine, na kraju on je uspio. U to vrijeme su imali jaku državu koja se zvala Jugoslavija i taj mas pokret je trajao vrlo kratko, ali se sjećam ja kao dijete da sam već to vrijeme bio ja i moja generacija u zbjegovima šuma, opet strahovanja 1941. odnosno Jasenovca. Tada je država dobro reagovala, suzbila, pozatvarala izvršioca i eto imali smo mir do nekih 80. godina. Taj pokret jeste ugušen, ali da li je ostala ideologija da živi još u narednom nekom periodu? Ideologija je ostala da živi, ona je osnovana 29. godine u Italiji, a 33. formiran i pokret taj ustaški na čelu sa Antem Pavelićem. Znači da je Ante Pavelić živio u Beogradu, bio advokat tamo i tako dalje. Zatim dešavanje oko, vi znate, ubojstvo Mačeka i Stjepana Radića, ono sve što se dešavalo uoči prvog raspada tadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Dolaskom 1941. Ante Pavelića na vlast, oni su imali ideologiju koja je formirana 1933. godine, da 1/3 Srba treba pobiti, 1/3 Srba prekrstiti i 1/3 Srba protjerati. Praktični
Evo, od koliko to znači, njih 80 godina, oni su došli do svoga cilja i danas Srba u Hrvatskoj gotovo nema. Mnogi su pokatoličeni u periodu od 95. do današnjeg dana, mnogi će tek biti i radi se o stanovništvu ono tamo što živi, da je to staračko stanovništvo i ako se opet pristinu podatke 1846. nestaće negdje oko 2,6 milijuna ljudi u potpunosti. Da niko nije se zapitao ili postavio pitanje gdje je taj narod. Da li u novije vrijeme, pa evo ovako i kroz ove prikaze poput filmske obrade, književne obrade, ljudi postaju svjesniji srpskog pitanja Srba u Hrvatskoj, tog identiteta? Da li krećete se u takvim krugovima gdje razgovarate o tim stvarima? Postaje li konačno sama srpska zajednica svjesna svega toga? Pa gledajte, Srbi koji su protjerani iz Hrvatske te 95. godine sa sobom su ponijeli određenu kulturu, bol, težinu nekakvog života, ali su zadržali neku svoju tradiciju, postojanje i svoje ime. Bilo je vrlo teško nakon gubitka prostora javno i stanovnicima našoj, kako je bilo Srpsko od Srbije i nekim drugim mjestima, stvarno pojasniti šta se to dogodilo. Srbi vrlo teško podnose poraze, pa smatraju, izgubili su rat i nisu nekakvi borci, ne znajući da možda smo teritorij izgubili, ali prvi put opet Srbi iz Hrvatske imaju narod. Imamo tradiciju, imamo kulturu koja ovdje se identitet se može sačuvati i bez teritorije. Upravo migracijom. Da nije došlo do migracije, ne bi bilo identiteta srpskog naroda i sve bi bilo za vreme kao i ovih 2 milijuna Srba koji nedostaju na prostoru Hrvatske. Pojavom filmova, pojavom ovo što se dešava zadnjih godinu, dve, dolazi pomalo do istine, do viđenja i pomalo sjećanja naroda koji je negdje tamo živio. Da nema ovoga filma, da nema pozorišta, bojim se da osim osuda srpskog naroda sa svih strana da praktično ne bi se istina i znala. Na nama koji smo živi u tom vremenu ostaje da pričamo istinu, da ne izmišljamo priče i da pričamo događaje i radnje tamo gdje smo učestvovali i doći do jednoga spoznaje. Zašto Republika Srpska Krajina uopšte te 1991. godine? Upravo smo pričali o strahu koji smo imali 1941. 1971. Znajući kako su nam prošli porodice i ostali, Srbi u Hrvatskoj su se osjećali sigurno u Jugoslaviji, ali se osjećali nesigurno u Hrvatskoj. Naime, 90. godina proveden referendum u Republici Hrvatskoj gdje je došlo do potpuno odcepljenja od bivše Jugoslavije i Srbi su se odmah osjećali nesigurno, računali su još na Jugoslaviju, računali su na na predsjedništvo Jugoslavije koje je imalo oružane snage pod svojom kontrolom i da će biti na određeni način zaštićeni i da neće se desiti ta 1941. godina. Kako se to nije desilo, pokazalo se u stvari reakcija Jugoslavije na prostoru Slovenije, gdje je praktično u 3-4 dana za nekoliko dana završena sva priča o jugoslavenstvu i zaštiti jednog određenog naroda, teritorija ili prostora koji čini državu. Da se to ne bi desilo, mi Srbi u Hrvatskoj smo se organizovali lagano kroz faze teritorijalnih odbrana, svako u svom mjestu, svako u svom gradu, opštini i regionu. Formirali smo srpske oblasti upravo sa ciljem da se zaštitimo i da damo mogućnost naprednijim Srbima da u kontaktu sa Beogradom i s nekim drugim institucijama pokušaju da izvrše zaštitu. Mi smo imali određene obećanja da će jugoslavijska armija zaista izaći na prednje krajeve tadašnje Jugoslavije, sem Slovenije. Čak nam je bilo govoreno da mi formiramo se u jednom određenom momentu, da sačekamo, da izdržimo i tako dalje i tako dalje. Sa formiranjem oblasti, stvaranjem barikada, straža, na početku su bile straže u smislu da se čuva mjesto. Niti jedna straža, niti jedna barikada 90. i 91. godine nije stavljena na hrvatsko selo. Isključivo, znači samo ispred srpskih sela. Te straže su imale ulogu da u toku noći praktično kontrolišu dolazak nekoga ili uvijek smo se plašili Zbora narodne garde koje je odmah formirano 90. godina i odcepljenjem provođenjem referenduma, a 92. godine poznato vam je da je Hrvatska i zvanično međunarodno priznata, što je bio potpuni krah nas, znajući da ostane nam još ta slamka spasa Jugoslavije, nažalost, ni to se nije dogodilo. Kažete organizovanje u stražama. Ko je držao te straže? Straže su držali isključivo
isključivo sa lovačkim oružjem ljudi iz tih mjesta, znači mještani koji su iz istog mjesta imali su rasporede da praktično samo kontrolišu ulaz u selo u smislu da na početku je to bilo vizuelno, čisto onako da se zapazi da li ima kretanje tokom noći u plašeci hrvatskih, odnosno Zbora Narodne garde koje je formirano rano tih 90. godina, takva informacija je vladala, poslije se pokazala istinitom, a kasnije kada je već tada milicija koja je bila dosta reorganizovana i gdje je bila pojačana hrvatskim tim nacionalistima, formirane su barikade i nije dozvoljeno, odnosno pojavom zastava, onih zastava koje su naši dedovi 41. odvođeni s onim šahovnicom, s onim bijelim poljem, tako dalje. Strah od svega toga, bojazan za svoj vlastiti život i svoje porodice, stvarane su i barikade. I tada je počelo malo ovako jedna neprijatna situacija, jer Srbi u Hrvatskoj tih 50 godina zadnjih ili zadnjih otkad postoje, bilo je mješovitih brakova. Činjenica da su u tim selima bile naše komšije hrvatske nacionalnosti ili iz drugog sela su bili hrvatske nacionalnosti, prijatelji, rođaci. U jednom momentu u tom nekom strahu vidljivo je poslije i šta rad donosi da taj komšijski i prijateljski rođački pada sve preko noći. Sve nestaje. Moji prijatelji koje sam poznavao tih 90. i 91. godina bili su članovi HDZ-a u ilegali. Znali su šta se dešava meni kao njihovom prijatelju, ali ja nikad nisam upozoren kao nitko. Biće se desiti to i to, uradi tako, odi i tako dalje. Tako. Već smo prepušteni sami sebi i samo smo se organizovali. U momentu kad smo saznali već te 91. godine da vojska JNA koja je nama obećana da će držati prednji kraj, da će štititi, da ne moramo se plašiti nikoga, da smo potpuno slobodni građani tadašnje Jugoslavije, to se ipak nije desilo. JNA je znao izaći na prednji kraj, razdvoji taj nekakav incident. Prvi jedan od incidenata je Pakrac 30. marta, gdje su na kraju četvrti dan svi milicionari koji su narod koji je suprotstavio se hrvatskoj vlasti i nije htio da stavi zastavu Republike Hrvatske na policijsku stanicu iz zgradu opštine, pohapšeni, odvedeni u Bjelovar i tako dalje. Potom Plitvice, pa Borovo selo i tako dalje. Znači nismo imali zaštitu niti jednu. Vidljivo je da Jugoslavija koju smo mi očekivali da nas zaštiti nije pružila to, tako dolazi do formiranja srpskih oblasti, da sjeverne Dalmacije, Like, Korduna, Banije, zapadne Slavonije, istočne Slavonije, Srema i gore Baranje. Znači, koje se kasnije udružuju u Republiku Srpsku. Kasnije te oblasti, tako je, tek u februaru mjesecu 92. Aktom se ujedinjuju i postavimo i formira se Republika Srpska krajina. Da je Jugoslavija opstala, Republika Srpska krajina sigurno, ona se desila u toku tih dešavanja, a ne u mislima tih 90 ili 80 godine kad smo se mi ostajali nesigurno, jer upravo smo smatrali ako se ujedinimo, samo sami se možemo na neki način zaštiti. Pa kao što smo bili sigurni u Jugoslaviji, nama je sva sigurnost bila u oblastima, kasnije unutar Republike Srpske krajine. Vas sva ta dešavanja zatiču u Daruvaru. Tako je. Ja sam bio radnik Republičkog rata unutrašnjih poslova Hrvatske. Većinski radni vijek sam proveo jedinica poslije namjene, poslije to zvali specijalna jedinica milicije Republike Hrvatske i negdje pred rat nekoliko, mislim da 2-3 godine, premješten sam iz te jedinice na prostor Daruvara gdje sam obavljao poslove rukovodioca unutar stanice milicije, inspektora i tako da. I tu me zatiče u stvari ta dešavanja. S tim da sam istovremeno i školovao se u Zagrebu, tako da ti svi moji prijatelji tih 90. godina, osim masovnog dolaska nekih novih kadrova, ničim mi nismo upozoreni, ali smo znali da se nešto dešava. Pričat ću o stanici milicije Daruvar gdje je bilo 56 svih zaposlenih do 90. godine, u jednom momentu prerasta na broj od 200, a od tih 200 su pripadnici, kako su zvale, nacionalne službe ili milicije, i upravo one osobe koje su mi zatvarali, prijavljivali, koji su se isticali na jedan ružan način i koji su bili izraženi nacionalisti. Dakle, ljudi koji definitivno nisu bili stručni u tom trenutku da obavljaju te poslove, a ni moralno negdje kredibilni. Niti jedna osoba visokog obrazovanja ili, kako vi kažete, stručna, nije došla u redove milicije Republike Hrvatske u tome periodu. Ali baš niti jedna. Već isključivo se radi o ljudima koji su bili sumnjive, kako danas to kaže, sumnjive prošlosti ili nejasnoća, bez ikakvoga
bez ikakvog autoriteta u bilo gdje. I oni postaju milicionari, odnosno njihov osnovni zadatak je bio da upravo naše stare kadrove lagano potiskuju, da stvore uslovi koji su desili 91. da se izove taj određeni haos i samim time dođe upravo do barikada. Kad je pitanje stanica ulica Daruvar, ja se sjećam i danas, prostorija broj 12 na prvom spratu, bila je sreda kada je rečeno da ćemo morati prihvatiti one šahovnice, mjesto da moramo skinuti zvijezde sa čela. Nas je bilo svega 8 inspektora, jedan bio načelnik, komandir i tako dalje. I pala je uloga na mene da taj dan, pošto moj prijatelj i kum, koji je poslije bio pomoćnik ministra Joško Morić, dolazi na tvoj prostor, donosi upravo te oznake i da svi moramo potpisati lojalnost u dogovoru sa ostalim svim pripadnicima milicije. Znači i hrvatske i srpske nacionalnosti, ja izađem i kažem da mi to ne možemo iz prostog razloga, s tim da je već u Kninu bilo dosta napete situacija i oni nisu prihvatili da nije dobro vreme ni pogodnost da se sad mijenja oznaka, jer oznaka zvezda petokraka čini sigurnost tome narodu, dok onda šahovnica čini nešto drugo. Bilo je dogovor da ja kad to iznesem, nećemo sigurno prihvatiti, ukoliko oni ne prihvate ovo što ja tražim od njih, da napustim prostoriju i da će veći dio milicije krenuti za mnom van i da to nećemo prihvatiti. Međutim, ta sreda je za mene bila pokubna, izašao sam nažalost sam i kroz kratko vrijeme je upravo došao taj iz Zagreba koji smo bili i zajedno kolegi iz jedinice posebne namjene i rekao zašto to radiš i tako dalje i tako dalje. Neki su, nažalost svi su bili potpisali tu lojalnost, uzeli tu šahovnicu. Zanimljivo da ja je nisam prihvatio, on mi je donio, ja sam je razbio i da uopšte nisam dobio otkaz u službi. Ostavio sam na miru, nikome ne dira, naravno da sam znao da sam pod nadzorom i dan i noć, ali sam ja radio još neki 2 mjeseca, odnosno primao platu. Dolazio na posao i odlazio s posla. Ništa. Znači, to su neki podaci koji znaju, oni su znali u suštini šta nas uznemiraju, na koji način nas mogu nas dovesti do situacije koje jeste. Upravo koje jeste. I eto, sa preobraženjem 19.8. imamo događaj u Pakracu, pa imamo Plitvička jezera 1. maja, potom imamo Borovo selo, gdje je ubijen čestit Hrvat, Rudolf, kako se zvao, možda se sjetim, da koji je ubijen od strane Hrvatske, samo zato što je tražio mir i nije dozvolio da dođe do sukoba u Borovom selu. Nakon njegovog ubojstva kreće i Borovo selo i sa preobraženjem 19.8. zvanično se dižu sve barikade na prostoru koje su poslije činile Republiku Srpsku krajinu, u svim oblastima. I tad kreću lagano borbe, prvih 10-15 dana to bilo na kolaba, ali do kraja 1991. bile su intenzivne i žestoko. Osim tog dešavanja na frontu, moramo spomenuti da su se zločini počinjeni od strane hrvatskih snaga dešavali mimo ratnih dešavanja. Pa ja ću naglasiti, krenit ću od Daruvara, da su zoni van borbenih dejstava, recimo u oktobru 1991. godine ubijena porodica Radulović u naselju Livade, gdje su 6 pripadnika Zbora narodne garde, prijatelji te kuće, ušli u kuću, silovali, oni su bili negdje oko 35 godina, supruga oko 33, 2 djece između 5 i 6 godina, gdje je ona silovana, nastavnica toga kraja, silovana, zaklana cijela porodica, pa čak i djeca. Nakon toga čina oni su i zapalili kuću i digli u zrak. Za taj zločin zaista je bilo suđenje u Osijeku, u Županijskom sudu u Osijeku, gdje su 2 osobe, Tutić i Politeo osuđen na 16 godina, a Tutić na 12 godina, dok ostali 4 nisu osuđeni za to djelo, dok su postali materijalni dokazi. S tim da su otišli u zatvor i naravno jedan živi u Australiji, jedan živi tamo, vrlo brzo su to i oslobođeni. To je jedan od činova. Zatim, kad je počeo već borbena dejstva, opet na opštini Daruvar, negdje u isto vrijeme, možda 15-20 dana, i Pakrac, u selu Klisa u Pakracu i selo Kijep na opštini Daruvar, formirana već jesenja kiša, jedinica koju je predvodio Tomislav Merčep, zvanično je bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i njegova jedinica se zvala tako jesenje kiše, koji su imali zadatak da na prostoru Garešnice, Daruvara, Pakraca, Zagreba i Grubišnoga polja, Kutine
rade prostore šta hoće, odnosno da nastoje da srpske stanovnike dignu sa tih prostora, govorim sve van zone borbenih dejstva, duboko, znači Zagreb je bio od Slavonije 100-tinjak kilometara i tako dalje, imamo poznatu priču o porodici Zec. Ali ovdje Merčep kad je došao sa svojom jedinicom Jesenje kiše u selu Kip na granici prema Pakracu, je pohapsio toku noći 18 ljudi i odveo u Marino selo, tačnije na Ribnjake ili u ribarsku kuću gdje je napravio mali koncentracioni logor i u selu Klisa gdje je odveo 7 ljudi s opštine Pakrac i isto tu. Također, kroz to Marino selo ukupno je on iz ovih opština koje sam naveo 100-tinjak ljudi pogubio na način da su tučeni, ubijeni, maltretirani, klati, najviše potapani pod vodu, puštani struju, kroz njih terali da jedni druge siluju, da mokre po ustima drugoga, naročito ako se radi o ocu, majci i tako dalje, do onoga klasičnog klanja. Iz tih prvih, znači 100-tinjak je pogubio, ali samo u sela Kip 18 ljudi je potpuno nestalo, za 6 se još uvijek traga. Iz toga prvog dijela 5 ljudi je uspjelo se spasi na čudan način, zašto su bili ubijeni, ali ne dovoljno da umru, već su na određeni način se spasili i otud imamo ta svjedočanstva. Interesantno je da je Sekretar unutrašnjih poslova Pakrac iz Republike Srpske krajine zajedno sa Serenom, on je bio predstavnik kanadske policije, već UNPROFOR, onaj period, 1992. proveo istragu i zahvaljujući opet Sereni, dokumentovali smo sva ova djela o kojima ja pričam, formirali fotolaborate, dostavili MUP-u Srbije, naravno pre svega UNPROFOR-u, i da od toga momenta ti dokumenti stvari nestali. Nažalost i tako. Slučajni nisu procesuirani. Slučajni nisu procesuirani, jak smo imali, kažem, zvaničan dokument, sva groblja smo pobrojali. Zatim imamo dešavanja u junu mjesecu 1992. Miljevački plato na prostoru dole Drniša i Sjeverne Dalmacije, gdje je tad je već krenula akcija Koridor na ovim prostorima, gdje je dio ozbiljnije jedinice sa tog prostora napustili, došli na ratište u Republiku Srpsku. Oni su upali i napravili strašan masakr na civilnom stanovništvu. Nakon toga imamo opet jednu ozbiljnu priču, ne priču, nego dešavanje, Medački džep u Lici, gdje su oni sa Velebita, Ante Gotovina i Ademi ušli na prostor i opet pobili starčad, negdje oko 40-50 kuća, ne samo što su spalili, sve su pobili od životinje do živoga bića. I nakon toga vremena, nakon nekoliko dana su napustili. Poslije Medačkog džepa i bilo tih nekih incidenata baš u smislu gdje su radili civili. Ne pričamo o civilima, samo Srba je bilo dosta živjelo na prostoru gradoma, Rijeka, Zagreb, Osijek, oni su mnogi ne smiju da govore šta im se dešavalo, znamo da su privođeni, tučeni i svašta se dešavalo. U stvari, najbrutalnije metode su ono što smo čitali o Asenovcu, kako su rađeni. Ista priča se ponovila obrazac koji se ponavlja identičan obrazac. Znači, imamo svjedočenje gdje su zarezivani po prsima, slikani ustaške oznake i stavljene sol. Nakon toga puštena struja i zamislite tjeranje sina da siluje majku i tako dalje, otac da mokri sinu u usta. To je stvar koje su se dešavale i sve do pojave filma i ovoga svega sve čutilo se, kao i ovaj podatak, i ja ga nisam razmašnio od njega, da jednostavno mojih sunarodnjaka od 2,5 milijuna nema. Niti to koga, niti se ko pita, niti ga to interesuje. Onda je sasvim negdje jasno organizovanje Srba u Republiku Srpsku krajinu. Govorite nam malo o tom dijelu, o samoj organizaciji, kako je funkcionisala, na koji način su bile raspoređene dužnosti unutar same Republike Srpske krajine? Sama SFRJ imala je oružanu formaciju, oružane snage koje su činili Jugoslavijska narodna milicija i teritorijalna obrana. Republika Srpska krajina kada je formirana je takozvana teritorijalna obrana, znači u sadejstvu sa oružanim snagama Jugoslavije. Praktični su i komandanti bili tadašnji pukovnici, generali i tako dalje. I oni su teritorijalno štitili svaku opštinu. I regionalni bili vezani poslije sektorski kroz komande štabova sektora. Od 1992. godine dolazi do potpisivanja kad se Hrvatska bila priznata međunarodna zajednica. Kad je priznala Hrvatsku, dolazi do potpisivanja Vensonovog plana,
gdje dolazi do preformulacije i stvaranja Republike Srpske krajine. Sve oblasti su se ujedinile, formirali su skupštinu i sve ono što čini zvanični organu, a oružana formacija je teritorijalna obrana. Dakle, znači imali smo predsjednika Republike, predsjednika vlade i skupštinu. Predsjednik Republike bio istovremeno vrhovni komandant. Nakon toga formirali smo posebne jedinice milicije koje su imali ulogu po Vensovom planu da štite i da budu granične službe. Praćnu vojsku smo i teritorijalnu su morali ukinuti i te jedinice u stvari bili, da ne kažem, preobraženi vojnici samo u redovima milicije. Potom smo 1993. opet imali mogućnost za formiranu vojsku. Formirali smo vojsku Republike Srpske krajine i koja je imala svoj glavni štab, hijerarhijski poredano kao i Republike Srpskoj i svim ostalim državama, i miliciju. U miliciji je bilo upravo posljednjih milicija kojim sam ja bio načelnik i pomoćnik ministra za tu oblast, gdje su imali ulogu osnažavanje prednjih krajeva, vođenje borbenih dejstava i svega onoga što čini pripremu za strateški da bi se odbranilo jedan teritorij i tako dalje. Bile su ofenzivne praktične jedinice. I to je trajalo sve do 4.8.1995. U tom periodu. Naravno, kao i sve zemlje koje su u razvitku civilne vlasti, došlo je 1993. do formiranja političkih stranaka, do sukobljavanja određenih pogleda i interesa, i to se odrazuje i na vojsku Republike Srpske krajine. I naglašavam da najviše što nas je bilo pod oružjem u Republike Srpske krajine je brojka od 33.000. Nismo više imali mogućnosti, ali nas u Republike Srpske krajine živjelo je svega oko 250.000. Računajući da nas je u Hrvatskoj bilo skoro 700 i nešto hiljada. Negdje sam pročitala podatak da je prosječna starost vojnika Republike Srpske krajine bilo 47 godina. Tačno. I to možda 1991. i druge, a kasnije je bilo i daleko gore i teže. Spomenuli ste ta razmimoilaženja. Da li se zapravo ona prvi put javljaju upravo na Vensovom planu? Da. Imali smo jednu burnu skupštinu. Rekli ste sami da sam bio poslanik, tako da sam dobro u toku toga. Imali smo skupštinu u Glini koju je predsjedavao Mile Paspa, tadašnji predsjednik skupštine, i on je provodio jednu formaciju koji je bio za Vensov plan, dok je jedna druga Babićeva linija, tadašnjeg predsjednika krajine, je bila protiv Vensovog plana. Šta je u stvari bio sukob? I kad s ove tačke gledišta lakše razumijemo. Vensov plan nikad nije podrazumijevao opstanak Republike Srpske krajine. Vensov plan se orijentisao isključivo na oblasti. Znači oblast Dalmacije, oblast Like, Korduna, Banije, Zapadne Slavonije, Istočne Slavonije i Baranje, i tako je formiran. Znači djelovali su samo po oblastima. Njih nije interesovala praktično vlast ili hijerarhijski odnos prema Republici Srpskoj krajini. I mnogi kažu šta je bio Vensov plan? Vensov plan je omogućavao normalizaciju života, i ono što je bio uspješan jeste da je zaustavio sukob i rata gotovo u periodu 92. tih ozbiljnih dešavanja, osim nabavljanja Samedačkog džepa, ozbiljnih incidenata koji su radili Hrvatska, mi ne. Mi nismo napravili ni jedno prekoračenje ono što je dogovoreno. On je možda zaustavio, ali da li je odložio? Ali odložio nije ništa. Vensov plan je omogućio da se zaustavi rat, Vensov plan je omogućio da se saberemo unutar Republike Srpske krajine, poslije se ispostavilo da je Hrvatska iskoristila u formiranju oružanih snaga, ozbiljnog broja, naoružavanje, sve ostalo, a mi smo se okrenuli bili privredi i dosta smo jedinica prebacili na prostore sadašnje Republike Srpske, i reći vam da je zadnja faza Vensovog plana bila ekonomska saradnja sa Hrvatskom i tako to otvaranje autoputa koja je provedena samo na prostoru Zapadne Slavonije. Svim ostalim krajevima nije, ali Vensov plan je onemogućavao postojanje oružanih formacija, nošenje dugog naoružanja, artiljerija i eksplozivna sredstva su bilo u magacinima. Jedan ključ magacin imao komandant zone, drugi je imao u pripadnik UNPROFOR-a, tako da nikad mi nismo bili u poziciji da nešto uradimo, da to nije prosto smo nemogućeni u bilo tome. Samo smo posjedovali kratko naoružanje i evo, Zapadna Slavonija nažalost prva je stradala i prva je došla do kraja gotovo toga Vensovog plana, provela sve mjere što je od nas traženo, bukvalno sve.
Da, zapadna Slavonija zbog svog geografskog položaja zapravo je najbitnija oblast u tom trenutku bila i zbog tog samog autoputa, je li Pa tako? ona je strateški bila jako, jako bitna, jer je ona omogućavala ne samo što je pitanje autoput i ne samo što je pitanju kretanje putnika, autoputa, željeznice i ostalog. Kroz zapadnu Slavoniju i dio Banije, općina Glina, glavni cjevovod, naftovod, plinovod, Rijeka, Mađarska, Budimpešta, Poljska. To je ta dionica koju smo mi kontrolisali. I to je bilo njihov osnovni cilj, zadatak. Ako to slobodno, mi smo praktički kontrolisali cijeli sjeverni dio Europe. Srbiju, Hrvatsku, Mađarsku, Češku. Od nas je zavislo koliko će dobiti nafte, koliko često puta smo znali kad nas sam se desi nešto ružno i zatvor, pa onda je pod pritiskom otvorimo i tako dalje. Kažete, desilo se primirje, Hrvati se naoružavaju, jedinice Republike Srpske Krajine u tom trenutku odlaze na drugo ratište van svoje teritorije. Gdje su u tom trenutku raspoređene jedinice i gdje je ta saradnja sa Republikom Srpskom? Pa sama saradnja sa Republikom Srpskom počinje praktično od prvog dana sukoba od te 92. odnosno od 19. maja 1992. godine kad je formirana vojska Republike Srpske. Mi smo sve vrijeme imali jednu jedinicu ili jednu četu ekvivalentna 120 do 150 ljudi na Dinari spušteno prema Grahovu. Znači od početka samoga dešavanja do kraja. Kada su u pitanju ofenzivna dejstva, saradnja ozbiljna je krenula pre svega, sam početak bio Kozarac. Jer vojska ovdje nije bila spremna, pre svega mi smo već imali neodređena iskustva, učestvovali smo u toj prvoj, znači oslobađajući Prijedora, Kozarca i ostalih, a ono što se najviše zna to jeste taj koridor. Ja moram reći da su mi nakon zatvaranja toga prolaza već u februaru, martu mjesecu 1992. inzistirali da se krene u tome nekom pravcu. Formiranje vojske Republike Srpske tad je dalo efekat, ali mi smo ostali bez svega, bez namirnica, nismo imali prolaz i tako dalje. I nama je taj koridor značio stvari opstanak celokupne teritorije i naroda. Uspjeli smo u maju mjesecu dobiti saglasnost Republike Srpske, način na koji se organizovao, da dademo svoju udarnu jedinicu od 1.500 ljudi za proboj. Klin se zvao, na početku se zvao Klin ili Doboj 9.2, poslije je dobila naziv koridor i praktično sam koridor je, ili taj Klin 9.2 krenuo 3 taktičke grupe, prve, druge i treće, mi smo činili drugu grupu ili centar koji udaro trebao da odradi onaj dio od Doboja, Kamensko, pa sve do Modrića i lijevo sve do Svilaje. To je bilo proširenje i to smo uspješno odradili. Naravno da su gubitaka, ima njih uvijek u svakom ratu, ima, to je neizbježno. To je bila neka ozbiljnija saradnja. Poslije smo učestvovali i na proširenju koridora. Tačnije, malo ljudi zna da je ponovno bila zatvorena cesta krajem 92. Tačnije 18.11. je Krepšiću bio podsječen, oni su došli iz Hrvatske i presjekli i tu smo mi učestvovali, uspjeli smo da to oslobodili smo u tom momentu, boravili smo 3 mjeseca, 11. 12. i 1. mjesec, komandovao sam tom jedinicom, oslobodili su Marković polje, proširili smo Drenovu, spojili se sa ulicama tamo prema Brčkom i potpunosti ovladali tim prostorima i bez nekih ozbiljnih gubitaka. Selo Vučilovac, koje nažalost palo je na nađa Svetoga Luku, kada je nesmotreno ili neiskustvom pčelinački bataljon se povukao i tad je došlo do zatvaranja toga pravca. Ono što je interesantno za snage Republike Srpske Krajine jeste u jednom trenutku i ta saradnja, sadejstvo, kako god da nazovemo, sa snagama Fikreta Abdića. Tako je. Pa sam početak, Fikret Abdić ne bi, pretpostavljam da ne bi nikad ni formirao zapadnu Bosnu da nije imao sa nama kontakt i da nije imao probleme unutar prostora koje je imao. Zelenim svjetlom tada Slobodana Miloševića kao predsjednika Srbije, a Lilić je bio predsjednik Jugoslavije, tako je. Učesnik sam tog sastanka, dato je odobrenje da izađemo u susret Fikretu Abdiću, da ga pomognemo koliko možemo, kako municijom, oružjem, tako i ako bude bilo potrebno i ljudstvom. I to smo mi učinili i ratovali smo tim prostorima redovito. Nekad se to malo skrivalo, ali
nemoguće je sakriti da ti je neko poginuo na tim prostoru i tako dalje. Mi smo nakon gubitka prvi puta teritorija Fikreta Abdića, mi smo konkretno jedinica poslije namjene MUP-a Republike Srpske Krajine sa dejstvu, sa njihovim jedinicom, ne mogu sjetiti kako se zove, sa tim ljudima organizovali i vratili ih nazad u taj prostor kompletan narod. I tu smo vidjeli šta znači povjerenje jednog čovjeka. Fikret je, meni je žao što mi nismo imali nekoga Fikreta, toliko su bili njemu odani. Nakon što su prvi put protjerani, bilo je strašno hladno i kišovito, njihovo 45.000 u tom momentu, smještali smo ih na Tušu Ilović, na jedno Slunska brda, gdje pod kišom, pod ledom, oni dalje viču babo, babo, niko se nije udaljio. Kad smo ih vratili nazad, nikad, i dan danas o njemu pričaju priče. Dok kod nas sasvim suprotno, kod nas se desi neka negativnost, taj više ne valja. Da li je to povjerenje među Srbima bilo na testu zapravo i na primjeru Republike Srpske Krajine? Šta želim da vas pitam za Skupštinu u Prijedoru? 93. ispravite me. Tako je, septembar 93. Zašto tog trenutka, bili ste i na tom sastanku, pretpostavljam, zašto u tom trenutku, iako su vođeni razgovori o ujedinjenju Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, koji moment se nije dogodio? Šta je to što je nedostajalo da se desi? Od samog te 92. formiranja Republike Srpske vođeni su razgovori vezano za ujedinjenje, da smo jedan narod, jedna vojska i tako dalje, kao cjeloviti, kao jedinstveni, da se možemo oduprijeti onom što se dešava kompletnom srpskom narodu i da spriječimo, opet se vraćam na Jad, Mas pokret, Jasenovac i tako dalje, Velebit. Svi razgovori su tekli bratski. Svi su oni bili toliko da, treba, hoćemo. Moram reći da su imali valutu identičnu, samo na našoj valuti je pisala Republika Srpska Krajina, a u Republici Srpskoj je pisala Republika Srpska. Imali smo problem tih 93. da u Republici Srpskoj nisu prihvatili naši novac, a istovremeno idemo na ujedinjenje. I sve vrijeme mi smo stvarali dokumente i formirali smo i savjet ministara 93. baš ovdje u hotelu Bosni, gdje je recimo ministar Marić bio ministar odbrane obe zemlje, gdje je general Ratko Mladić bio komandant svih obe vojske i tako. Jedan general štab, znači sa 2 operativne grupe i mnoge druge. Tad je predsjednik vlade bio Kosić, ako se dobro sjećam i tako dalje. Mi smo dali potpredsjednika, bilo je, znači, mi ovo, vi ovo i tako dalje. Sve to fino krenulo i dešava se i donosi odluke, Skupština Republike Srpske Krajine donosi odluku o pripajanju, želji i tako dalje i tako dalje. Šalje to Republici Srpskoj, oni to deklarativno i prihvataju, znači usmeno nikad pismeno, nisu odgovorili i dešava se ta skupština u Prijedoru gdje je trebalo doći do potpunog ujedinjenja u septembru. Nije se desilo ujedinjenje, odnosno potpis toga dokumenta. Skupštinu su činili 83 poslanika iz Republike Srpske Krajine i 84 iz Republike Srpske i tad je dogovoreno, iako je tad Mladić inzistirao da idemo ka ujedinjenju, da to je jedini način da se možemo spasiti kao narod, nacija, to se nije desilo, već je dat predlog da se održi još 2 do 3 skupštine i mi smo zaista njih održali. Druga je bila u hotelu Novi Grad, a treća je bila u Petrinji. U Novom Gradu smo jedino uspjeli dogovoriti da radimo zajedničke ratne planove. A to znači da jedinice i jedne i druge vojske, kako se zabilježe ratne planove, imaju svoju ratnu obavezu u slučaju napada na Republiku Srpsku ili Republiku Srpsku Krajinu. Tako je, recimo, tadašnji prvi krajiški korpus imao zadaću da u slučaju napada na zapadnu Slavoniju prođe desnim krajem i uputi jednu brigadu u pravcu Nove Gradiške i tamo da zaštitu desnu zonu, znajući da vojska Republike Srpske u zapadnoj Slavoniji bilo svega oko 13.000. Znači, to je, odnosno pod oružjem bilo neko 3.500. Znači, prosto je to za nemoguće da se obrani na taj način da je jedna jedinica 43. trebala da u pravcu Drakseniće tamo artilerijom pokrije taj prostor i tako dalje. Naravno, 1. maj je pokazao da se to nije desilo, da to baš i nije bilo toliko iskreno, što znači da naši političari, ne kažem da nisu bili iskreni prema nama, ali vjerujem da netko tko je radio koordinaciju sa njima nije dovoljno bio iskren prema njima. I jednu pouku koju sam ja izvukao i pouku koju građani Republike Srpske treba da znaju jeste da te političke, ili kao što sam rekao i na početku ove emisije, da narod, da pobjednik piše istoriju, da je neophodno te političke izjave
naših političara, ne pričam ni o poziciji ni opoziciji, znači svih njih pomno analizirati i promatrati iz jednog prostog razloga zato što oni to čine rad svoje političke opcije, rad svoje stranke i tako dalje. Svjedoci smo svakog trenutka, svjedoci smo, ja ću slobodno reći da i u zadnje vrijeme nema, baš ne vidim taj nekakav društveni ili kolektivni interes tih političkih opcija, već da se isključivo svodi na njihove lične sukobe, na njihove lične interese i kako ja vidim, barem u Republici Srpskoj znam ih mnoge, poslanike i političare dođu sa nekom šarenom kravatom, uglavnom tokom mandata ili poslije mandata odu sa bosovim odijelom i čak nauče reći dobar dan. To nije struktura koja može dati sigurnost ovom narodu. Taj problem nas je 1991. u Hrvatskoj i prošli smo kako smo prošli. Republika Srpska mora izvući pouku i ličnu, i onu političku, i onu društvenu. Šta se to dešava sa Republikom Srpskom krajinom i naročito političku i gdje je tih 2,5 miliona od 1846. godine. Ovo nije podatak koji ja pričam, ovo je podatak koji je zabilježen, koji je evidentiran u Zagrebu, u Beču i tako da, to su tačni podaci, ne moji, nego instituta koji se zvanično bave time. Činjenica da i u Republici Srpskoj zadnje vrijeme dosta naroda ili mladih ljudi napušta. Činjenica da sve manje vidimo da ja i vi radimo ne samo za sebe, nego da radimo i za neke druge kolege, prijatelji i tako dalje. Znači, svi smo se posvetili sebi, a dok smo se posvetili samo sebi nema opstanka. Mi dok smo 1991. godine bili zajedno u Republici Srpskoj krajini nismo imali nikakvih problema. 1992. čim je došlo do formiranja političkih stranaka, već je došlo do mimoilaženja, jedni su zadovoljni, drugi su nezadovoljni i tako dalje. Morate znati da u ratu oružane formacija su isključivo, naravno da je bilo ljudi iz grada, ali manje obrazovanja i isključivo i naših sela i prostora. To su momci iskreni, čestiti, pošteni, ali imali su svoje granice, isto tako kako su srcem krenuli, tako su srcem i napustili sva ona dešavanja. Kažete, negdje je Republika Srpska krajina najbolje funkcionisala kad je samostalno tako djelovala, ali koliko je bio važan narativ zvaničnog Beograda u donošenju odluka u tom trenutku? Govorimo o periodu kada su aktivirane i određene sankcije. Pa, sankcije tad kad su bilo recimo aktivirane što se tiče Republike Srpske, pošto nisu prihvatili na Palama onaj plan, kako su ih mimo milazili. Znači, Republika Srpska krajina imala mogućnost prema Mesovom planu tada u treća faza, da robu iz Srbije možemo dopremati kamionima autoputom, ulaskom u Okučane i dalje prema... Mi smo svu robu za potrebe Vojske Republike Srpske, ne samo krajine, i trgovina i naroda, upravo na taj način uvozili. Iz Srbije prema Republike Srpskoj. A šta to govori? To govori da Srbija je učinila tu sankciju prema Republike Srpskoj, iako je, govorim opet na svoj način, preko nas sva roba išla dalje, kao da nije uvedena sankcija. Očito je, mimo Srbije još neko u stvari ima glavni uticaj na sva dešavanja na ovim prostorima. To je potpuno jasno. Kad pitate Beograd, Republika Srpska krajina nije povukla ni jedan politički potez da nije bilo saglašeno sa Beogradom, a od 1993. sa Palama. Ali baš niti jedan. Ja ću vam reći, bio sam u toku noći kada je došlo 90... Mi smo Z4 plan, koji je poznat vama i javnosti, dobili u rukopisu davno pre nego što je on objedinjen. Ne smijem imenovati osobu koja je meni dostavila taj plan, jer taj je bila visoki predstavnik u nekakvoj fazi. I mi smo imali mogućnost nekih 5-6 mjeseci da ga dobro razmotrimo. Naravno da taj plan koji smo i razmotrili ima male neke promjene, ali je vidljiv danas kada kažu da li je Z4 bio prihvatljiv za nas ili ne. Z4 je nastavak Vensovog plana. Z4 nijednom momentu nije se odnosio na Republiku Srpsku krajinu. Z4 se odnosio na oblasti koje su unutar Republike Srpske krajine. Tačnije, Zapadna Slavonija uopšte nije ušla u plan Z4, znači ona je već obrisana. Istočna Slavonija, Baranja, isto tako. Ona je bila predviđena što se na kraju desilo, tihom reintegracijom, napuštenim prostorom bez ratnih sukoba, dok recimo Kordun, mjesta Perijašca i ostalog, znači dio takozvanih pink zona, određena mjesta koja su bila strateški bitna za Hrvatsku, proglašena pink zonama na štetu
teritorija Republike Srpske krajine i na tom prostoru nije se smio biti ni vojnik ni čovjek iz Republike Srpske krajine. Znači potpuno otvoren prolaz jedan za Hrvatsku. Tako i u Lici, Velebitu i mnogim drugim prostorima. Dakle, u potpunosti nije tačna ta teza da bi Srbi tada planom Z4 dobili državu u državi. Ne, to je laž. Potpuno jedna izmišljena priča iz jednog prostog razloga što on se nije odnosio na Republiku Srpsku krajinu, već na teritorij koji je nekad činilo Republiku Srpsku krajinu, a na određena područja. Govorim da Zapadna Slavonija uopšte nije uzet u obzir u planu Z4. Uopšte nikakvo razmatranje i svi ostali dijelovi su, naravno da bi opštine koji su ušli u taj Z4 u planu stoji da imaju pravo na svoju miliciju, to su imali prije rata, zavisno od broja nacionalnosti. Danas i da smo ostali u Z4, danas Srba nema dovoljno u Okučanima. To znači da je opet bila Hrvatska ta struktura na vlasti i tako dalje i tako dalje. To je bio izlaz iz rata, ali naravno za nas koji smo učesnici da napustimo prepotpisivanje taj prostor zajedno sa našim porodicama i tako dalje. Pitali ste malo uticaj Beograda na sve ovo. Vraćam se na Z4. Tu noć kada je sutradan trebala Skupština donijeti noć uoč donošenja odluke da li se prihvata ili ne prihvata plan Z4. Tada već nije bilo dobra saradnja između kabineta predsjednika vlade gospodina Borislava Mikelića pokojnoga i gospodina predsjednika Republike Milana Martića koji danas služi u Estoniji kaznu zatvora 35 godina. Tu noć naravno su bili užareni telefoni. Ja sam u tom momentu bio koordinator za bezbednost u vladi Republike Srpske, Mile Novaković general bio koordinator za bezbednost u kabinetu predsjednika Republike. I nas dva, pošto su zgrada do zgrade, ali smo non stop izlazili van, je Mikelić zvao Beograd, razgovarao s Miloševićem, on kaže prihvate Z4. Odemo kod Martića na brzinu, on zvao, neće imenovati čovjek pošto je živ i još uvijek u Beogradu, ali jedna od bitnih struktura, znači Il Milošević, on su bili ti vladaoci, on kaže ni po koju cijenu. I mi imamo dva telefonska razgovora u isto vrijeme, jedan kaže prihvati, drugi ne prihvati. Suprotno, da. Vraćam se nazad u kabineta kod Mikelića, Jula smo je zvali, to je bila supruga, Mirjana Milošević, supruga od ovoga Miloševića. Ona zove Borislava Mikelića i naređuje nemoj slučajno ti padne na pamet da prihvatiš Z4. Tako da smo imali tu noć nekih, trajalo je ta agonija negdje od 23:00 do nekih 3-4 sata ujutro. Mi izašli smo iz kabineta i jedni i drugi nismo znali u stvari šta predložiti poslanicima na koje imamo utjecaj. I desilo šta se desilo. Kad smo dobili informaciju da će biti napadnut, onda brzo pravi neke komisije, šalji našu misiju 4 tamo da smo mi prihvatili Z4. Ja sam zamolio kolege 96. kad došao na ove prostore, kad razgovarate sa strancima, ono što izgovorite, to izvršite. Ono što ne možete izgovoriti, nemojte izvršiti. Jer mi znamo često puta njih vrijeđati, kažu trećerazredni činovnici. Oni jesu možda i petorazredni činovnici ili prvo, uopšte nebitno, ali su oni ljudi sa određenim zadatkom. Kao što vi imate danas zadatak da dođete do istine, a moj zadatak je da potpuno pokušam predočiti šta se to stvarno dešavalo u tom momentu bez laži i obmane. I tu nema igre, ali mi posle ove emisije imamo svjedoke koji će posvjedočiti da li je ovo istina što ja prenosim ili ne. Nama je u februaru mjesecu 1992. godine general Nambiar Indijac, konkretno tad sam bio na poziciji, došao već predsjednik boraca, taj je bila sastanak i obavijestio da će biti napad na Zapadnu Slavoniju, na Republiku Srpsku, da mira nema. A da su malo bavili se analizom službe koji to rade, shvatili bi da i Vensov plan i plan Z4 i februaru priznavanje Hrvatske kao međunarodno priznate države, potpuno jasno šta nam je činiti. Mi smo imali izbora, nije bilo usto sporno, sad s ove tačke vidim da ćemo mi izgubiti rat ili nećemo. Donešeno je to davno, priznavanje Hrvatske i ovakvim ponašanjem Beograda prihvate plan Z4, ne prihvate plan Z4 i nakon toga je došlo do potpunog mimoilaženja između kabineta predsjednika Republike i predsjednika vlade gdje je Borislav Mikelić na skupštini u Vukovaru vrlo brzo smijenjen i tako dalje. Sjećam se skupštinu u Topuskom nekih 7-8 dana pred pad Krajine. Mi smo imali skupštinu gdje smo imali izvještaj komisije koji sam nažalost bio član, koji je trebala da izloži odgovorne osobe koji su za pad Zapadne Slavonije.
Naravno smo optužili prvo Martića, Mikelića, ministra obrane pokojnoga Tangu i tako dalje, redoslijedom kako jeste, jer nisu dovoljno učinili ono što su trebali, već su jednostavno govorili, nećete ti to udar ga još jednom. A koliko upod udari, ja ne branim. Tako smo i mi prošli. Na toj skupštini ministra zdravlja dr. Đurić poslije komisije izlazi i traži vanrednu riječ i kaže, tu sjedi general Mrkšić i general Mladić. I kaže, i potpredsjednik skupštine Milanović, Republika Srpska. I kaže, Grahovo je gotovo palo. Nemojte tu filozofirati, nemojte pamati, mene porodica u Kninu, padnu Grahovo, pa ovo je Knin. To je, šta ti pričaš i tako dalje. I on ode, skupština se prekida nek 10-15 minuta, general Mrkšić izlazi, vraća se nazad, tadašnji komandant vojska Republike Srpske krajine, vraća se nazad i kaže, ne, nije Grahovo, on su daleko i tako dalje i tako dalje. Đurić ponovno se diže i kaže, generale, dosad sam bil general, od ovog momenta ja više nisam ni ministar, idem po svoju porodicu, idem za Beograd, jer ne vlati situacijom. Nažalost, civil, ministar zdravlja je bio u pravu, nakon toga se dešava taj 4.8. pad Grahova, pad Knina, pad cijele Republike Srpske krajine, izlazak stanovništva i poslije znate šta se desilo. Prije toga, to je već govorimo o akciji Oluja, prije toga desila se akcija Bljesak. Vi ste, malo čas ste spomenuli da su postojale određene informacije. Jesu li to bile te priče u kružocima ili su to bile zvanične potvrđene informacije da desit će se stvarno napad na zapadnu Slavoniju? General Nambijar, koji je prvi dao taj podatak negdje u februaru mjesecu, ja sam poslije toga izašao na radio, on je rekao da se sprema napad na zapadnu Slavoniju, odnosno cjelokupno da će prva akcija biti u zapadnoj Slavoniji, da je hrvatska vojska vrlo ozbiljna oružana formacija, da su američki generali, mislim da je brojem rekao 8-15, ne znam tačno, ti koji su strateški razradili plan, izvršili obuku, tehnički opremili, što znači mi smo još uvijek vladali, da ne kažem starom vezom, oni su već tad imali vrlo, vrlo savremenu NATO tehniku. Naravno da takav dokument Nambijar nije htio dati ni meni, ni Martić, ni bilo kom drugome. Ali kroz jedan, kako vi kažete, neformalni razgovor, on je skrenuo pažnju. Vodite računa šta radite. UNPROFOR u tom momentu mislim da smo mi krivo procijenili ne samo snage UNPROFOR-a, nego njihovu poziciju. Nakon potpisa Mesovog plana, cijela Republika Srpska krajina činila jednu UNPA zonu ili UNPA sektor, opet sektore, nikako zona Republika Srpska krajina, već sektor Sjeverna Dalmacija, Zapadna Slavonija, Kordun, Banija i tako dalje. Mi smo imali nekako utemeljenje u glavu kako su oni ti koji će zaštiti ulaz Hrvatske, mi su se potpuno tu i opustili. Odlaskom nas na koridor, u tom periodu se dešava Miljevački plato, gdje oni prosto gore iz Sjeverne Dalmacije ulaze u Miljevački plato, sravne nam sva sela, prolaze kroz snage UNPROFOR-a. Sve pod okriljem mirovnjaka. Sve pod okriljem mirovnjaka. Znači uloga nije bila ona koju smo barem mislili ili nije bila provodiva, što se pokazalo i te 95. godine 1. maja kada je ujutro u 2 sata ujutro je nepalski bataljon koji je držao most na Gradišci, ovdje na Savi, koji je držao most spasa za naše, pobjede za hrvatsku tako stranu. Je, držao punktove prema Novoj Gradiški, Jordanske Badanje prema Novskoj. On su u 2 sata svi na jedan tihi način, kao i svaki vojnik, pokupili one svoje ruksake i napustili te prostore. I tek oko 4 sata obavijestili, kada je već prva granata počela da pada oko pola 5, obavijestili da će se da su Hrvatska spremna napad na zapadnu Slavoniju. Naravno su povukli svoje snage, ali gdje? U pravcu Hrvatske, ne u pravcu Republike Srpske krajine, niti u pravcu Republike Srpske. Napad je bio takav kakav jeste, znali smo svi da ne možemo se sami odbraniti. Šta se dešavalo između 1. maja i 4.8. sa preostalim srpskim življem na području Republike Srpske krajine? Pretpostavljam da je strah samo još više narastao, da su se tražile alternative. U tom nekom periodu tih par mjeseci između 2 tragična događaja, šta se dešavalo? Politika zvanična Republike Srpske krajine je, uključno sa predsjednikom Republike i komandantom glavnog štaba, tada Milanom Čevketićem, su intenzivno obilazili krajeve. Kordun, Baniju, Liku, kao što su prethodno obilazili i zapadno Slavoniju, tvrdeći kako smo mi borbeno sposobni, kako smo sigurni i tako dalje. Samo što ovo sad bilo intenzivno, odnosno za naše gledište ja to vidim kao opet politički marketing, a ne stvarnost koja jeste. Jer nemoguće je da službe koje su egzistirale na prostoru Krajine, na prostoru Beograda nisu znale
za pripremu i dešavanja. Reću vam da je glavni napad gdje je Gotovina poslije pokupio lovorike došao od pravca Grahova, odnosno Crvene zemlje, takozvane sa Velebita i dolje, a da bi došli tim putem, oni su već 93. godine sa onim velikim bagerima, rokovtačima rušili, pravili Dinari puteve, prilaze i tako dalje. Nemoguće da to netko nije znao, da li elektronskim izviđanjem ili bilo kojim na bolji drugi način, no naravno mi izvršioci, komandanti nismo imali te podatke. A nismo se bavili ni politikom, pa nismo ni obraćali pažnju na stvarna ta dešavanja. Ali sad govorim, kada sve to vidim, unazad, ja se ne kajem za svoje učešće i sve bi počinio iz početka. Sam uspio spasiti svoje mjesto, u saučešću sa svojim narodom, zaštitio sam entitet, kulturu, zaštitio sam Svetog Stefana, svoju krsnu slavu, kao i mnogi ostali. Prema tome, trenutni gubitak teritorije za mene ne znači mnogo. Naravno da mi znači, ali život koji nastavljamo, našu kulturu, naše običaje su daleko bitniji nek sve ostalo. Nema Jasenovca, nema Jadovna. Upravo je to dokaz da su mi formiranje srpskih oblasti dobro uradili. Da nije bilo srpskih oblasti ili Republike Srpske krajine, ne bi sigurno bili neki novi Jasenovci, neki nove Jadovna, Velebiti i sve ostalo. Dobar ste uvod napravili i za onaj dio negdje lične priče, lične, možemo reći, tragedije, pa ličnog i doprinosa u sve ovo što ste spomenuli. Vi ste 2 puta ranjavani u okviru ratnih dejstava. Pa ja sam jedan od 131 pripadnika jedinica posebne namjene u Hrvatskoj koji su pripremani praktično za ovu vrstu ratovanja. I za mene ovaj rat, njega sam ga praktično izučavao 10 godina, spremao se kao i general Sačić i Markač, to su moje kolege sa radnih mjesta iz bivše nam države Hrvatske, odnosno Jugoslavije. Sam taj početak svega toga, neki kažu vrbovan si od strane, tad je bilo pokret Jugoslavije, ne, nikad nisam bio vrbovan, nego sam prosto, ja sam imao jednu sreću ili nesreću da sam negdje 90. godina tada kao i rukovodioc, inspektor RSUP-a došao rodnoj kući kod oca i zatičem u večernjim satima, mislim da je bio nekadašnji dan Republike, onaj 29. Znači to je još već 90. godina, zatičem oca i njih 5-6 komšija gdje je nešto pričao. Ja kad sam ušao u kuću, oni su šutili. Pozdravili se i šute. Što za mene bilo iznenađenje. Odlazim kod majke, šta rade? Kaže, pripremaju straže. Kakve straže? Znači oni su organizovali, ali ja nisam osoba koja se to može reći, ali sam pripadnik milicije. U tom momentu, na tu spoznaju da moj otac to taji od mene, oni su već držali određene straže. Naravno da sam rekao, barem dok sam ja inspektor u tom dijelu Daruvaru, straža vam ne treba. To je bilo sigurno tako, sam pokrivao sa milicionarima taj prostor i znao sam sva kretanja, znao sam zbor Narodne garde i sve ostalo. Međutim, to su već neki pokazatelji koliko se narod plašio, pa čak i rođenog sina. Samo zato što je u drugim nekim strukturama nije sam bio oprezan, ali se plaši Jasenovca. Pa baš doslovce. To je ovako jedna možda i teška priča. Dolaziš u svoju kuću kod svojih roditelja, a oni ne vjeruju tebi. Samo zato što pripadaš jednom organu koji u tom momentu se širi sa nekim drugim ljudima koji on zna da su bili kriminalci, nacionalisti i tako dalje. Koliko su vam vjerovali vaši saborci? I sad se opet vraćam na taj period između Bljeska i Oluje u smislu kada znaju da dolazi, da je neminovna operacija, da se dešava pad i vi treba da ih zadržite još uvijek negdje na ratištu, a oni naravno razmišljaju o svojim porodicama. Ja sam sigurno jedan od najsretnijih komandanata na ovim prostorima. Ranjavan sam 2 puta, prvi put 13.11. na prostoru opštine Daruvara, drugi put na dan Oluje na Baniji. Nijedan dan i kao pomoćnik ministra nije se desilo da nisam bio u kontaktu sa jedinicom koju sam ja formirao. Posljednje jedinice milicije činile su na svim sektorima ili svaka regija imala po jednu jedinicu, ekvivalenta 150 do 200 ljudi, do starosti 28 godina. I ja sam komandao tom jedinicom, znači imao sam od Baranje do Knina i centralnu jedinicu sam formirao u Kninu samome, gdje je bila ta neka, nazovimo,
udarna jedinica. Do zadnjega dana, pa do Bljesak, kad se desio, ja sam 1. maja trebao govoriti kao predsjednik Udruženja boraca Krajine u Tenju. I ja sam napustio zapadnu Slavoniju, odnosno tačnije Staro Gradište gdje sam živio, negdje u jutarnjim časom oko 4 sata. Oko 5 sati. Oko 6 sati, ne znam, sam se zadržao, uglavnom oko 6, pola 7 me zaustavlja milicija u Prnjavu, jer je bio punkt, i prepoznao sam da sam dobru saradnju imao sa Prnjavarskom opštinom, sa Vukom Savučaka, s kojim smo puno ratišta proveli zajedno. Kaže, po kud ćeš ti? Krenuo rat u zapadnoj Slavoniji. I ja se vraćam, dolazim u zapadnu Slavoniju, tražim komandu korpusa koje nema, koja je bila već otišla, izbjegla. Tražim još neke, neću imati, pošto su živi prijatelji koji su komandovali tim jedinicama, isto ih nije bilo, bili su na prostoru Republike Srpske. I taj dan sam obišao kompletan prednji kraj toga 1. maja i vidio sam da tu nema mogućnosti. Znači sam određeni broj ljudi i sa dijelom ljudi, njih je bilo 7-8 koje sam ja u tom momentu pokupio na brzinu, u civilu sam tad znači bio. Uspjeli smo zatvoriti bijelu stijenu kako bi se dio ljudi moglo prosto izvući, jer je to već bilo toliko suženo. I ja sam izašao 2. maja preko Save. 1. maja sve palo u toku noći, ali recimo zašto sam sretan i zadovoljan, i kad su čuli jedinica sam ja ostao opkoljen, jedna jedinica s pokojnim Cigom iz Knina, jedna izuzetna dobra jedinica krenula je da me izvuče sa prostora zapadne Slavonije. Momci koji su bili u tom momentu tu ni jednu sekundu nisu htjeli da me napuste i tako da. Dakle, sam izuzetno sretan i poslije nisam imao ni jednu neprijatnost da kažu komandante kriv si ili nisi. Sve vrijeme sam bio sa njima i dan danas, evo i prilika i ovo i moj možda zadnji zadatak i obaveza prema Republici Srpskoj Krajine, ostvarili smo da dobijemo i status borca. 31 godinu se tučem, bukvalno tučem sa vlastima Republike Srpske, sa određenim ministrima za rad i boračka pitanja i tek u ovu godinu smo uspjeli na jedan određen način da riješimo taj status, odnosno da vratimo dostojanstvo ljudima, što činili upravo taj film koji ste vi rekli, Tvrđava i pozorište, čine jednu sliku. Ovim statusom Krsta Žarković je završio neku svoju moralnu obavezu prema Republici Srpskoj Krajini, ostaje naravno još da živi sa svojim narodom, ali moja misija je otprilike tu, još čekamo Marti više iz Zadrova da vidimo šta ćemo dalje. Gdje ste bili početkom avgusta u tom, možemo reći, tragičnom završnom činu? U tokom avgusta, znači 3. i 4. sam bio na Petrovoj gori sa komandantom Milom Novakovićem i Čedomirom Bulatom. Izvršen je napad 4.8. Vrlo bučan i mi smo napravili jedan dobar otklon na Kordunu, znači na Baniji. Baniji su mi njih potisnuli gotovo do Siska i to se malo priča. Međutim, imali smo komandant Mile Novaković, general, je rekao da imamo problem na dijelu Banije gdje je baš slavonska jedinica koja je formirana, odnosno krajiška jedinica koja je formirana na tom prostoru, da ne kaže djelomično čak i bez oružja. I da odem na taj prostor, da vidimo šta se dešava, da se tu može šta pomoći. Ja sam u tom momentu došao na prostor Dubice, one tamo, izašao na prednji kraj, zajedno sa komandantom bataljona, vidio taj prostor i stvarno od 480 ljudi svega 200 pušaka u tom momentu je bilo. Šta to znači? Znači da su do perioda od pada Slavonije pa sve do Oluje, napuštajući svoj prednji kraj, ostavljali i oružje i povlačili, što je bilo prosto, ja to zovem nekakvom političkom igrom, što nevjerojatna jedna priča da vojnik 95. godine nema pušku. I tu je naravno i pala linija, jer narod ta vojska ne može braniti, ne može bez oružja nakon tog ozbiljnog pritiska. I tu sam nakon toga i ranjen. U večernjim satima negdje oko 21 sat. Ostala dešavanja sam pratio tek nakon izlaska iz kome, sam bio teško ranjen, prostor tu iznad grudnog koša, odnosno srce. Saznao sam šta se dešavalo, kad sam izašao iz bolnice, ostvario sam te određene kontakte gdje je komanda Vojske Republike Srpske Krajine formirana gore na Kozari u hotelu Monument. Tu sam zatekao Milu Novakovića, Mrkšića, Martića i neke druge ljude koji praktični su ostavljeni sami, iako su svega do nekoliko dana tvrdili kako svi smo mi jedno, i Republika Srpska i Srbija i tako dalje. Malo ljudi zna, ali mi smo 92. na toj skupštini, prvoj osnivačkoj Republike Srpske Krajine, donijeli odluku o pripajanju Jugoslaviji.
i mi smo tu odluku proslijedili tadašnjem predsjedniku Skupštine Jugoslavije, koji nikad nije stavio na dnevni red. Ali je isto tako telefonski, gdje ste braćo, kako ste dobro nam došli i tako dalje i tako dalje. Ono što smo dobili, to smo dobili redovito snabdijevanje oružjem i municijom. To je bilo neprikosnoveno. Nikad nam ništa nije falilo. Sve ostalo je bilo nesigurno. Evo i 30 godina poslije tih dešavanja, nekako te augustovske scene su nam prilično žive u sjećanjima kada vidimo sve te kolone ljudi, ali ono što je naročito tragično uz to da se jedan narod potpuno evakuiše, da je protjeran sa prostora Hrvatske, jeste taj završni udarac koji je nanesen na Petrovačkoj cesti i na Janjilima. Zlatno neko pravilo ratovanja, vi ćete to potvrditi još bolje od mene, da neprijatelju koji se povlači treba sagraditi zlatni most. Tako je. Međutim, šta se to desilo na Petrovačkoj cesti i još važnije, zašto nikad niko nije odgovarao za to? Postoje čak i snimak sastanka pred samu Oluju Franje Tuđmana sa najužim u svojem rukovodstvu, gdje je donešena odluka o otpočinjenju akcije Oluja, gdje je on rekao: nastojite da nitko živ ne izađe sa prostora Republike Srpske Krajine. Petrovačka cesta govori da su oni ušli u prostor Republike Srpske, negdje 80-90 km, ali je teret meni kao vojniku da oni nisu kažnjeni za to. Ne samo od strane sudova, već od strane Vojske Republike Srpske. Jako duboko su ušli teritoriji, napravili su ono što su napravili, polovila se Petrovačka cesta iz, čini mi se, 40 i neke godine. Da, stalno se vraćamo na istu stvar i to je isti slučaj su imali u Svodnoj. Isti tako granatiranja, počelo je sve kod Kuruzara vamo prema Dvoru na Uni. Znači to je, i niko nije kažnjen. Naravno da postoje krivične prijave, postoje dokumenti, ali to nama ništa ne znači. Taj avion mora biti kažnjen čim je ušao na prostor Republike Srpske. Oružjem kažnjen, ne na način da on preleti jednom, dva put, treći put pusti granatu, napravi ono što je napravio i živ izađe s ovih prostora. To je za mene malo djeluje ovako nemoguća misija, ali eto, svjedoci smo da se i to desilo. S tim, recimo, moram reći da smo 1. maja uspjeli mi srušiti Perišina ovdje u Staroj Gradišci, gdje on radio ono što je radio, i tad je on bombardovao kuće u Gradiškoj, s ovu stranu Republike Srpskoj, gdje stradali su 2 djece uzrasta 5 i 10 godina. Tako je, 1. maja. Znači, tad nisu bili kažnjeni, on je poslije suđen, ali je presudio sam sebi na kraju i čovjek je mrtav. Sadašnji imamo suđenje u Beogradu vezano za Petrovačku cestu, bez svjedoka, bez egzekutora i tako dalje. Naravno, i koje se odlaže. Naravno da hrvatske vlasti neće pružiti ono što traže okružni sudovi ili sudovi u Srbiji. Tako da će to proći ili razvodnjeno ili prosto zastarom doći do prestanka procesa suđenja za Petrovačku cestu. To je teško. Volio bi da nakon ovih dešavanja i Republike Srpske Krajine, pa i Sarajeva, mi smo u Sarajevu egzodusom čak mrtve dizali iz grobnica. Srbi napokon dobiju jednu pouku gdje moramo stvarati nešto gdje se osjećamo bezbedno, sigurni, ekonomski sigurni, bez igara pomoći ćemo nam neko. Znači moramo samostalno, potpuno sebe osposobiti da formiramo prostor gdje će naraštaj osjećati se sigurne i gdje neće neko tamo za 100 godina govoriti o podacima, bio tu jedan narod. Bio je jedan narod u Republike Srpskoj Krajini, njega više nema. Bio je jedan narod u Hrvatskoj, kako se reče austrijski car 1846. od 2.600.000, danas ga više nema. I niko se uopšte ne pita zašto ga nema. Trka za novcem, trka za materijalnom dobrom, vjerojatno ima prednost prema običnom čovjeku. To je baš tako. Da. Zapadna Slavonija, kad je pala ostatak Republike Srpske Krajine, građani su nesmetano prolazili ovim prostorima, dolazi u Srbiji zaustavljani i iz zapadne Slavonije slati za istočnu Slavoniju i Kosovo. Znači nije dozvoljeno narod da se smješta gdje on to želi, već prosto
tamo gdje je vlast odlučila. Podatak, moje mjesto rođenja se zove Koreničani na opštini Daruvar. To selo je napušteno 22.12.1991. godine pod onom akcijom Otkos. 6.1.1992. godine, znači svega znači od nekih 10 do 15 dana, to selo je naseljeno sa Janjevcima sa Kosova. Znači, 22.12. su Srbi 1991. napustili mjesto, a 6.1.1992. Vrlo brzo su su naseljeni. sa autobusima koji su došli sa Kosova. Autobusi nisu prešli preko Republike Srpske ili Bosne, već su išli Srbijom i naselili moje i okolna srpska mjesta. Neka oni koji su analitiku, nek sami zaključi šta se to desilo. Naravno, mi tad to nismo znali i ono što smo znali to je također Srbi iz Hrvatske poslije Oluje koji su dolazili tamo su redovno privođeni, maltretirani. Reći ću vam podatak, ja sam lice koji je optužen tamo za ratni zločin, lice sam koji se nalazi na Interpolovoj potjernici, kao takav ne mogu se kretati nigdje, što znači da ne mogu ni u Srbiju, gdje sam hapšen, a platu sam 91-95 primao iz Srbije, nisam od nikog drugoga dobivao i tamo sam se išao i na informisanje i oružje i sve ostalo. Znači, Srbija je naša zemlja, tu nema spora, ali ništa ili, rekao bih gotovo, ništa ne čini za teret ljudi kao što sam i ja koji nosi sa prostora Hrvatske. Moja jedinca, vrlo sam ponosan na njih, to radi se oko 4.500 mladih momaka, nigdje nismo učinili niti jedan ratni zločin. Odgovaram po komandnoj odgovornosti, jer sam 1991. bio komandant teritorijalne obrane opštine Daruvar, gdje su oni nas optužili za onu oružanu pobunu i tako dalje. Takozvana, pežurativno rečeno, balvan revolucija. Tako je, upravo tako. Ali ja sam zato suđen i iz tih razloga ja ne mogu Srbiju. Što je malo, ne samo ja, ima nas još 2-3, što je apsurdno i to je ono što boli. I onda se vraćam opet na status borca. Meni taj materijalna korist koju će stići sad uopšte nebitna, neću ni dizat, ali mi je znači puno povratak dostojanstva. Statusna. Jer ako je neko bio veteran rata, srpskih rata, onda je upravo 100 borci iz Republike Srpske krajine. Kao direktnog učesnika svih tih dešavanja, moram da vas pitam da li zapravo rat prestaje onog trenutka kada prestanu borbena dejstva ili konkretno u ovom slučaju prestaje kada prestanu ciljevi. Jesu li ti ciljevi Hrvatske, pa moramo reći nezavisne države Hrvatske prestali ako danas imamo sve češće izgovoreni ustaški pozdrav, nećemo ga reći u ovom prilikom, revitalizaciju ustaštva, zakon o grobljima koji je usvojio Sabor. U kom pravcu idemo uopšte? Pa, kraj rata, ja mislim da još nije, iz jednog prostog razloga. Od 96. godine pa sve do unazad 2-3 godine, kogod je došao prvi put u Hrvatsku, a da je živio na Republici Srpskoj krajini, je privođen, mora davati izjave, mora svjedoci, mora gledati slike tih prijatelja, da ne kažem poznaš, ne poznaš i tako dalje. Znači sve vrijeme su maltretirani. Onaj ko je nešto mogao okupiti 2 Srbina u tom prostoru je automatski protjeran sa prostora Hrvatske. Da li je rat gotov? Mi imamo 99. godine zakon o konsolidaciji. To je zakon, pazite, UNPA zona je podrazumijeva da po zakonodavstvu Republike Hrvatske i međunarodnih propisa, da istovremeno znači da ako sam ja bio pomoćnik ministra u Kninu, da sam automatski 96. 7. 8. stekao penziju kao da sam pomoćnik ministar u UNPA zoni, odnosno u Republici Hrvatskoj. Zakon o konsolidaciji je donešen 99. godine na zahtjev Europske unije, trajao svega, potpisao ga je Franjo Tuđman i trajao 3 mjeseca. Nakon 3 mjeseca u javnosti je objavljeno da je taj zakon uopšte postojao. Znači već nekakav sam početak nečega. Zatim ovo zadnje, zakon o groblja, mislim da je presedan svega, jer ovdje se desilo da Srbi u Hrvatskoj ne smiju imati groblje sa napisom ćirilice, da oni koji su pisali ovdje je poginuo moj sin u periodu 91. ili 92. godina, taj spomenik se morao maknuti i još debelo porodica koja to ne izvrši odmah bude debelo kažnjena. Imamo Thompsonove koncerte koji su potpuno jasni, koji se održavaju ne samo u Hrvatskoj, nego pred vratima Republike Srpske, pred našim partnerima, da ne kažem u nekom svjetlu političkom aktivnosti, bez ikakvih osuda. Niko se ne pita da li vređa
nečiju majku, oca i tako dalje, ili da li podsjeća uopšte na tu 41. godinu koje praći ove generacije i malo starije se dobro sjećamo i to je taj strah koji uzrokuje kod tog drugog naroda. Mi u Republici Srpskoj krajini ne bi izgubili ni rat, ni teritorij, da je onaj broj ljudi koji je stvarno živio na tim prostorima ima mogućnost da se brani. Nego je svedeno na jedan okvirni ili minimum i svega 33.000 ljudi sad zamislite na tom prostoru. A sam Banjalučki korpus imao 100.000 vojnika. A cijela vojska Republike Srpske krajine, oružane formacije su bile 33.000. A dužina znate i sami. Prije svega, postojanjem vojska Republike Srpske krajine, Republika Srpska je bila stabilna. Zašto? Zato što od Gradiške pa sve do Grahova mi smo čuvali prednji kraj. I vojska Republike Srpske nije imala potrebu da tu raspoređuje, već mogla potpuno rasterećeno da učestvuje na nekim drugim frontovima. Znači, direktno smo učesnici i ti koji smo omogućili da Republika Srpska opstane kao takva, kao današnja. Koliko nam je važno što danas imamo Republiku Srpsku, u tom smislu šta nam znači otadžbina i koliko je važno da sve ovo o čemu smo i mi danas govorili, sve ono što nam se dešavalo kao srpskom narodu proteklih decenija pa i u cijelom prošlom vijeku, koliko je važno da nam to bude njegovano kroz kulturu sjećanja, kulturu pamćenja i da prenesemo budućim naraštajima. Zapravo, nije li ova cijela priča koju smo vi i ja ovdje iznijeli ukazivanje na neka protekla vremena, a i istovremeno opomena za neka, ne daj Bože, buduće? Pa moje učestvovanje danas jeste upravo to da bude opomena. Da čuju šta znači rat, da sve činimo što znači stabilnost, mir i da nemamo taj nekakav strah, dok imamo stabilnost od političke do one ekonomske, mi smo sigurni. Meni lično i mojoj porodici Republika znači bukvalno sve u životu. Jer tu imam slobodu, tu se mogu kretati, tu mogu stvarati, tu mogu i održavati neke svoje tradicije i sve ono ostalo što čini mene kao Srbina sa prostora Republike Srpske krajine, odnosno prostora Hrvatske, tako i drugih. Nestanak Republike Srpske ili ovog stanovništva od 1846. u Hrvatskoj bi morala biti jedna od najznačajnijih opomena nama svima koji danas živimo u Republike Srpskoj, da Republiku Srpsku zaista iskreno, istinski održavamo, formulišemo, stvaramo na način kako to nama odgovara, ne vređajući niti jednu drugu naciju, niti Muslimane, niti Hrvate, ni Njemce, svi oni koji žele da žive ovdje. Potpuno ravnopravni žive kao i mi, ali Republika Srpska znači jedna snaga, jedna stabilnost i sigurnost za sve nas. To smo imali u Jugoslaviji, nestala Jugoslavija, mi smo formirali Republiku Srpsku krajinu, nestala Republika Srpska krajina, došli smo na ove prostore, Srbiju, neke druge gradovi i to nam puno znači. Gospodine Žarković, hvala vam što ste bili gost Memorijalnog centra Republike Srpske. Hvala vama. Poštovani gledaoci, ovo nije bio razgovor samo o prošlosti. Ovo je bio razgovor o onome što ostaje u ljudima, u sjećanju, u prostoru koji se promijenio, ali nije nestao. O iskustvu koje se ne može svesti na brojke. Možda je najvažnije da se te priče čuju, ne da bismo ostali u prošlosti, nego da bismo razumjeli sadašnjost i da bismo znali šta ne smije da se ponovi. Hvala vam što ste bili uz otadžbinu.